Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Madam Carla, gaputa saan pay laeng asimang patda Hubert, kandag iti babaunan, manipod iti panagbakasyon da. Amken na nga amangan no agpaaram dag iti babaunan, kada Hubert kan Frank. Naragsak met dagiti upat iti panagbakasyon da. Addan nagkinaawatan da Angie kan Frank. Ngam saan pay asinungbatan ni Felisa ni Hubert. No pay madlaw ni Frank, anag kinaawatan tirik na dagiti dua. Simang petdan ijay balay da Hubert. Idi kinasarita ni Madam Carla ni Frank. Dinamag na nupudno nga adda nagkinaawatan da ken ni Angie. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ibagam tipod no, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo ka ni Angie. Di ka agdana ganti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakon kat akas ta ti planom. Ha, tidang nga ababaunan, agraraman at talaga. Ipagarup na siguro anapod no kakenkwana. Saan, auntie? Pagayayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka napod no tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apod no. Sigurado ama amuan da ito'y dagiti nadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagayayamak lang. Kalpasan ti amin, panawak tumatlaang. Saan ama ikariti may salaang ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan ka ni Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaga na? Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas ta tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa'y da dya tao. Nagbabawi ka na kiinagakankwana di igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kaya ti may salaang ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat ko. Tinapatig kanyak, ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gijay ababaunan, tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga rod dito'y balay. Anya? Wan, mama, pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka di ti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inanlilaw na lakano ni Angie. Kidakas na. Naging inagak da pa iji-igi ti baypan. Anya? Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kun pagang angawan naklaang. Tinasaya. Agsarita kayo at mabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka.
Nasingput dayjay abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kandiyak kayatin amangag ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken katikastaan? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput dayjay atao. Kaya't kakasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom, tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Ket jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha! Amok, Felisa, ang gusto ka ni Hubert, ngam di ka kayat a para iti anak ko. Madam. Isa pumanaw kan diti balay ko itamat laang. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. Sige, madam. Pumanawak, itamot laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pala ang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Ay, nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mang tagtagibasit ka data. Angie. Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. Saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda. Kaasimot. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan. Kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie. Ay, mabit lang Tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, tagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti ko layaw. Agnegosyo tayo laangan. At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong dayjay. Oh, anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat na nga uray mabisina. Sige. Kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamot lang. Pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, syaklaangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya? Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbabon na. Anya? Inkamen, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kamin. Sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-urayan ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha! Pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua.
Ay, makamuda iti biyagda. Ante, amo ka din ni kasinsin Hubert api manaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay ngamin api napanaw yo, ante. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa kadi Hubert. Amangan no ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, ante. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti duapay a babaunan. Sa dino kano tinagturungan da, ante? Eh, diyak mo! Awanan bibiyang ko nga uray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ije balayo. Tainayabak la kumaidan ije balay. Unay mat nga ni mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani mama ti masurot? No pakasak ng ti pusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta ida. Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada. Adto ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman balasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wing nga rod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Iso asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka mak iti pagtaengan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Un arod Anjay. Ala, saan nabalin, Nana? Adda kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apo ko kada kayo. Angie! Anda ka di parikot? Kailiw ko ngamin ni Sir Frank. Saan magaya manapudno ti panagayat na kanyak. Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingput day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingput. Angie, Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Iso nga awag aklangan. Tagsarita kami. kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Iso nga awagak tagkita kami. Amwag tipud no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman nak. Ikarkarigat ako nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito Ruwarte Gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abuena manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mat anasaya at ti ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio.
Un, nangan kami ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya? Kat, apay asaan ka nag-take out iti kanak? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali a katulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron dalos nito'y balay? Sika! Aramoy amin na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanda ito'y nangawisam kanyak a restaurant? Sir Frank? Un Angie. Manmanuti tao ditoy. Iswa dito'y ti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Jack makontak ti cellphone mo tunggal umawagak. Iswa pagyamanak. Tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank, nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapun no kanyak? Kat pag-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di kan nasarsarong karan. At dangamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank, Di na ko nawagan iti sir. Frank ko nang latan. Gaputa agayan ayat tamat. Diyan mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanyak. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saaklaeng ababaunan. Agkatuluyan nga ta, da Angie kan Frank. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapauwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.